Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme News man sagya hai menaza klum. Namai kapai ke zikru sro kumchang na jang kai kana damai ting chogu Zeme man sa Zeme ko ne ina hai menahangya pogai dai radle. Nai kum kapai ke zikru mnye kumchang na jang kai kana mai ge India ram go Independence Day gdei pepen chi gai be ngi bze mi hang sam ne kum reaks nam nge le zai mi hang sam ne kum reaks na za sruk le kha chebze hai mena so ge chogume igume chimang me zai chiluslu chogume ningka tingong me je rangai dai radle kapai ke zikru mnye 1947 kum ge India ram go gdei pepen chi gai be British me ka ham je reilu je dui pe be rei je ngamlu je India go gdei pepen chi gai be kum dele chigine chahang de je ne hanai kum chang na jang kai kana changai dige India me go gdei pepen chi gai dibje kum reaks na je sruk chang dele actually do India ne Independence Day gdei pepen chi gai be ting nai mi pui chi tau gai be ka ngi bza nai kum chang na jang kai kana gane kum reaks na je mingye run re le je sale zai kapai ke zikre mnye 1947 kum ge India me British ka hamadag ne herei je duilu je India me go gdei je pepen chi di je freedom ngaudi dele let's do India ram gene kaha me British mrame te kamak zebam zigine 1947 kumge India me Independence Day kdei ngolup gu hingize hingimak je 1948 kumgene ka ngile je kachule chipo zigine nai kum chang na jang kai kana kapai ke zikre myu ge India Independence Day ka ngi bize kum reaks na je srung mak je kum reaks na je mingye anniversary le je kachule kakna 1947 kapai ke zikre myu gene nai kum chang na jang kai kana India me kdei ngodibe Independence Day je chakai de jane kum reaks na je sruk dele Zanjanai Assam Dima Hasau District Laisong ge Bless Club Laisong ne 75 Independence Day mass celebration ja organized te wedle je kachule zai chige Laisong Bless Club ne 75 Independence Day organized te gai bige sui je wangai me Laisong High School Laisong Golf ME School zai Mount Zion English High School Laisong Christian LP School zai Kamchanglang Memorial LP School zai Ida Heng Memorial LP School Don Bosco School Laisong Bazar LP School zai Kulia Twing Establishment LP School Saraswati Vidya Mandir English School Angawadi Staff zai Golf Established Div zai Laisong Lab Cooperative Society Medical Div Village Defense Organization zai Sericulture Div Aimele ne Haimena Wang Dugai je Indiaram ngolo rex namnge Independence Day misui be ngolu be ngize ta dole ne je I ne je tekelu dile je kachele zai chige chief guest changja wangai be MBBS Dr. Nason ne mene saje anui roge do freedom fighter Rani Gadin yu ne mata ibe te goi dak belugum je bezet ma hange ma ki ibe chu na nam le ningje lungra le je kache zai mi chu ma ibe kagte bele nes do anui se gai lag ma je kagne rang bele nes do anui suimira le je kache le zai chige guest of honor changja wangai be Mr. Deput Lagben Riame pane du saje Ram ibe benai ten tora beze a pram beze chu hungje ngara le zai na mene chije te singra be ta dele je kachule zai chu na freedom fighter me songje bambe pnui nangka ge beze me chu humbe lung sweep nui da ge bam ko nia dele je kachule chigum je ningnui chu na ai ge wangje bam le ne ai gum je ningra dele je sale zai Laisong Bless Club ne lorex nam new Independence Day ka ngi be organize te gai ge le si nam ra mene lim ibre me misonga je te kyu gai chiru ne magje drawing ma men rit ka halit bedu bam dele je kachule zai chige ma men rit ka halit be drawing competition ge group A na group B te luze ka halit le je kachule group A ge railam ge Mount Zion English High School hale me zai pakanap ge Laisong High School zai group B ge railam ge Saraswati Vidya Mandir SVM zai pakanap ge Don Bosco Laisong zai chige ma men rit ka halit ge ngau ilang zai duini bepe zai ngamlo bepe railang ge wong bepe group A ge Mount Zion English High School hingnam lungbe ndriam na ngau ni le je kachule zai group B ge Mount Zion English High School achang le kom na ngau ni le je kachule zai group C ge Saraswati Vidya Mandir SVM kisa diak ba ne mene ngau ni le je kachule zai nalang ge program je kam gai rabuso ge Laisong Bless Club go Vice President Pihalong ben ne mene chi program ge wangai mele ne bnai ta do ze plu ze te ke lu bzigene hai mna ze ge top sam ze pe gai dele ze kachule
Zai Dr. Ingam Pame Regional Director nen znai kapai ki zik remnye kumchang na jangkai kana mamage India ram go lorex namnye India Independence Day ka hingibge Central Bureau of Communication Zai Press Information Bureau Impal Region ge Happy Pai Flag Hosting ze chakke waidele je kachule Zai anui hai manane chiger hange ile anui Zeme Dr. Ingam Pam ne chuna state suroge bambe office rame chize Meghalaya Tripura Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Zai Mizoram je pane office yat je te je bam kaudele Zai ai po gu program ta do ramerun ne mak je pane har gar tiranga campaign gu ta de Zai azadi ka amrit mahotsav ta do je takebele negdu pane pepeite je dibete je chuna north east state surogedu tezela muile je kachule Zai Manipur gudu Government of India CBC Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting Field Office Tamenglong ne har gar tiranga zai azadi ka amrit mahotsav tado takew gaidele je kachule Zai chipo taram ge azang dirai pame CBC FO Tamenglong unit ne keyword address zai introduction je pechi gaidele je kachule zai ta chura ge azang joy pamane kilomgai zai azang keni pame president ZYC Tamenglong pane chief guest zai azang samlu ne me general secretary ZLS pane guest of honor te gaidele je kachule zai chige azang Daniel Kamson advocate Tamenglong ne resource person je changai dele je kachule zai chige pane sa har gar tiranga nai India flag India go happy pai history lamgedu pane parin baje sagai je Helui bome hange ibe sam sagai dele je kachule zai program ge Zeme cultural troupe ne du helim gai zai PRT MS Manipur Thangne du Cultural Association ne Nami Material Art present te gaidele je kachule zai chipo change quiz competition le je te gai zai chige first second zai third prize du chief guest bagne pe gaidele je kachule zai sam pe chi gai be pe ku kamlak pamne sa je chipo program ge wangai mile ne mina hanghai kere wangai dele je sale Zai North East State Nagaland Moon District en znaik paike zik remye kumchang na jangkai kana hamamai ge India go independence ka hingi bihi ge NSN KYA mene Assam Rifle mugo kem ge hare ge jang gi ge bigine Assam Rifle mena NSN KY me ke ze gimine kap ka klui bigine Assam Rifle me mina hang na me ka zamdele je ka chule zai chige Assam Rifle mena NSN KYA me ke ze ka hare bigine ka hazamme Assam Rifle me mina hang nam je Jorhat go Air Force nei limbek limbung ne Jorhat ke rehew ki ge Naija telera hangya pungta changai dele je kachule zai man sa po me zai Assam Rifle mane sa je NSN KYA map ni jeng gira wang me boze Nagaland banai Arunachal Pradesh go border ka ke ni je bam rahangya numgale je kachule chipo zigena chon NSN KYA me je Assam Rifle zai police me rolu je Arunachal Pradesh banai Nagaland go border taige pe tezala muile je sale zai Nagaland Moon district Assam Rifle mugo kemba mege NSN KYA ne India ram go lorex namnyo Independence Day ka hingi bi hige pnine wangze attack te jangi be bizigena chuna Assam Rifle zai police mrame ting sangja ka bok za chuna chok sangja la muidele je sale Oleh gozo. Ai fly enti kam non rai na polite hang le hol na. Oh. ai gena na mai kapai ke zikre suru kumchang na jangkai kana dammai ting chogo Zeme man sa loi gaidele pigani me jangkinga nimle ni je todle jai haim na Zeme man sa ki bom le ni je gigu Zeme man sa du pigara hangya haim na je kyam gaidele